Pre slušanja besmislene radio serije Međedić Gricko detaljno pročitati bilo koju knjigu Paula Coelha. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na psihu posavjetujte se lekarom ustanove zatvorenog tipa. Međedić Gricko. Međedić Gricko. Međedić Gricko. More majku ti krvavu, ti ćeš mene stoko seljačka da učiš kako se pravi rakija, 1000 ti mrtvih majki, pa ti si bre rođenu sestru svoju i majku i oca, babu bre, sve si ih. I sad meni ovde pričaš priču umesto da se vratiš tamo odakle si došao i onaj minijaturni majke ti ga. Možeš da me povučeš za majke ti ga nepismene alkoholičarske. Pa svi znaju da si brat od strica, a i da stalno one dečačiće što treniraš po afričkim zemljama. Nataknem te na ovaj moj pravoslavni, samo tako. Gricko, kako možeš da gledaš taj idiotluk od realitija? Tvor je ludilo, ovdje mi vratiš taj daljinski. Od kad su Živan i Todorović unišli unutra, sve je postalo mnogo zanimljivije. Samo se prozivaju, biju i vređaju Jevreje. Ja po cijel dan to pratim. Da li znaš da mnogi stručnjaci iz oblasti psihologije kažu da bi emisije poput Tvora mogle da utiču na mlade ljude veoma negativno? Prvo, Slađane, ja nijesam mlad. Drugo, nijesam ni čovjek. Jel ti tvoji stručnjaci kažu nešto za Međede? Ne znam, nisam proveravao. Pa provjeri, prije no što me ponovo napaneš tijem psihoglupostima. Ti tvoji vjerojatno vele da se ne treba ni drogirati, pa ih ti ne poslušaš gotovo svakoga dana. Ja se drogiram da bih lakše podneo stvarnost u zemlji u kojoj živim. Ovde jedino mogu da prosperiram ako sam narkoman ili glup. Pušti me na miru. Ne, sad sam zbog tebe propuštio trenutak kad je Todorović gađa Živana plastičnom flašom punom mokraće. Strašno. Okruženi smo neukusom, a o neukusima vredi raspravljati. Slađane, jes ti to vjetar mediteranski puštio malo pre? Bože Gricko, šta je s tobom? Ja ništa ne jedem, nemam nikada gasove. Bogu mi nešto zaudara na crkotinu. Ništa ne osjećam. Jutro sam stavio 4 flašice na fazol u nozdrave, pa su mi se malo spržile. Oklen li dolazi ovi neopisivi smrad? Možda je Hadži Tasić. Od kad ga nam je Todorović ostavio na čuvanje da bi ušao u Tvor, to dete samo pravi probleme. Kako dijete? Taj krembecel ima 37 godina. Mislim da nije on. Smradina ne dolazi iz njegovog pravca. Grile, pogledaj tamo u uglu, ispod slike Svetlane Ražnatović u prirodnoj veličini, kao da vidim nečiji rep. Što bolazniš jadan ne bio? Gdje to vidiš? Ja vidim samo cecu lepotinju. Jesi li se opet rokao tabletama nesrećo? Samo 10 bromaze pamčića da bih se koncentrisao na traženje posla. Ma rep je nečiji, Gricko. Rep, 100%. Jao, i sad i ja vidim. Slađane, me je malo strah. Toliki medved, pa se plaši. Djed, je li ovo neka pacovčina? Čitao sam da sada ulaze u stanove, ubiju vlasnike, goste se, prave orgije, a onda idu u opštinu i traže da se stan pripiše na njih. Gde si to čitao? U Kuriru Jado. Ja samo tijem novima vjerujem. Moramo da pokušamo da uhvatimo pacova. Ti mu priđi od nazad veoma brzo.
a ja ću mu prići od napred, veoma polako. Ja sam spreman da uskladimo satove. Ja nemam sat. Nemam ni ja. Zašto si me onda pitao da uskladimo satove kad ih nemamo ni ti ni ja? Mnogo je napeto sve ovo, Saco. Šćeo sam da spuštim tenziju, da se malo svi opuštimo. Pravilo broj 1. Pacova ne smemo da uplašimo. Dakle, govori šapatom i ne pomeraj se naglo. Kako ja da se ne pomjeram naglo? Ja sam međed. Paco ne sme da bude pod stresom kad ga budemo hvatali. Ne želiš valjda da nam natovariš Brižit Bardo na vrat? Bojim se da ne dođe zbog mene. U ovoj zemlji sam pod svakodnevnim stresom. Što ovaj Pacov smrdi? Možda je crka. Slađane, jel se pomjera? Nešto kao da mrda repom. Ajd sad da ga hvatamo. Zapamti, ne smemo da napravimo ni najmanji šum. Ajmo samo polako. Na 1, 2, 3. 1. 2. Geronimo! Kaži Tasiću, idiote, jesam mi ti rekao da ne izlaziš iz sobu. Trišiški, riški, lomi se, čika Gricko, a rekli ste mi da ne smem da se olakšam u kaktus. More ima da te vratim onom tvom kvazi ocu reality, pa tamo prepadaj pošten svijet. Moj očka će da ubije čika Živana i da dobije 10.000 dinara. Uhvatio sam nešto. Što kažeš, Slađane? Nešto mi je u kesi. Ala fino miriše vaša sobica. Jel možete da mi pozajmite osveživač da našpricam i moj kutak? Uhala za udara kesa, otvaraj da vidimo što je. Otvara. Molim vas, nemojte me povrediti. O fuj, Florina, bježmo! Otkud tvor u stambenoj zgradi? Čika Slađane, jel smem da pomazim Mungosa? Nemoj, Nevene, opasno je. Gricko, izađi ispod stola. Imamo problem. Nemamo mi nikakav problem. Daj mi to vamo da ga opučim. Čika Gricko hoće da ubije Mungosa. Otkud ti ovde, tvore? Šta radiš u našem stanu? Moja storija je tužna. Sve je počelo jednog dana prošle godine. Mislim da je bio mart mesec. Tako, sada hoće da me pojedu u realitiju. Besmisleniju priču nijesam nikad čuo. Ma ko bi željeo pa da izede? Ima raznih ljudi, Gricko. Svašta rade. Takva su ti današnja vremena. Ja volim đuveč sa tvorevinom. Kuš bre, Hadži Tasiću, ne slušaj ga, tvore. On je intelektualno posrnuo odavno. Nego, jel možeš ti manje da zaudaraš nekako? Ja smrdim samo kad se branim. Pa neće ti ovde niko ništa. A ovaj čovek sa sačmarom što stoji iza vas? Hvaljen Isus. Čika Milojko, čike Slađan i Gricko su uhvatile Mungosa. Sklanjaj, Milojko, to naoružanje ako Boga znaš. Ja od juče radim za televiziju Roze. Jel čitaš sportske vesti opet? Moj jok, napredovo sam u službi. Sada hvatam odbegle životinje koje treba da budu pojedene uživo u reality programu. Jel, za to te plaćaju? Nije loša kinta. Imam za pljuge i kurave. A vi znači sakrivate tvora. Ceo grad ga traži, a on baš kod vas. Nikoga mi nismo sakrivali. Šta ćeš da uradiš sa tvorom? A ko je to tvor? Ništa. Uhvatit ću ga da bi ga pustio na slobodu. Pali me taj adrenalin da pomažem životinskim vrstama. Ne verujte mu, ubiće me, odrati kožu i predati televiziji da me pojedu u realitiju.
A kako da ti vjerujemo da ćeš tvora puštiš na slobodu? Mogu da vam se zakunem u pomajku. Milojko, tvoja pomajka je poginula u Vijetnamu. Dosta priče. Dajte mi tvora pa da se razilazimo u mir. Jel smem da pomazim Mungosa po jajašcima? Odbij Milojko. Tvora možeš uzeti samo preko nas mrtvije. Ako je tako, neka bude tako. Stanite, djeco. Nećemo se valjda zbog tvora poubijati. Profesor Bančević. Impresivno, zar ne? Impresivno da. Odakle ste se stvorili, štovani profesore? Izašao sam iz ekrana televizijskog prijemnika. Bio sam na sjednici RRA. To su oni simpatični ljudi što ih predvodi nekakav bratonja u crnom. Donet je zaključak da ćemo se suprotstaviti narastujećem nasilju kojima nas pojedine televizijske stanice bombardiraju u posljednje vrijeme. Mora se stati na put neukusu, šundu i audiovizualnom maltretmanu koji TV degenerici sprovode na prostodušnom pučanstvu zarad jedne crte rejtinga više. Kako ćemo to da učinjemo? Jednostavno. Povećat ćemo rejting gledanosti nas koji se zalažemo za uništenje onih koji su promovisali realitije. Napravit ćemo jedinstveni neponovljivi reality koji niko nikada neće moći da ponovi, niti da mu bude blizu. Tako ćemo ugasiti reality kao žanr, a mi ćemo zaraditi nešto malo novaca da nam se nađe za stare dane. Čekajte malo, a gdje sam tu ja? Ti si tu gdje jesi, Milojko. Svi smo tu gdje zapravo jesmo. I nismo sami. Uskoro će nam se pridružiti i Živan i Todorović. Opa, menjamo lokaciju. Šta kažeš na ovo, Todoroviću? Lepo, a premda ipak mi se više sviđao raspored stvari u prethodnoj sobi. Ma, šta majku ti ćeš da mi kažeš gde je bolje majku ti. Ma možeš da mi ga ima da te ceo dan dok ti oči ne ispadnu, mamu ti tvoju. Tako, pritiskom na daljinski upravljač oni prestanu sa mučkim razgovorima. Impresivno, zar ne? Impresivno da. Kako ste to izveli? To su hologrami. Mi su pravi ljudi. Možemo ih šetati od televizije do televizije, kao da su original, a zapravo su kopije. Papa, jel možemo da usvojimo Mungosa? Dijete, ne vuci hologram za genitalije. Da li ovo znači da smo svi mi sada u realitiju? Točno tako. Samo vas dvojica, ti narkomane i ti medvjede ste stvarni. Svi ostali su hologrami. Šta sam ja? Holo kako? Medvjede. I mi treba da povjerujemo u tu glupost. Vjerovali ili ne, svejedno je. Prate vas trenutačno oči miliona ljudi željnih da se međusobno poubijete, što će na kraju neizostavno i da se dogodi. Stanite! Što je, tvore? Ako je to sve tako kako kažete, kako to da ja imam miris? Tačno. Hologramska projekcija nema miris. Meni ovdje nešto dismr. Tvorić, živi u svim krajevima naše zemlje, a naročito oko naselja. Naraste u dužinu do 60 cm, od čega na rep otpada oko 20 cm, a u visinu do 15 cm. Dostiže težinu do 750 grama. Tamnomrke je boje sa žučkastom pod dlakom. Pod repom ima 2 smradne žlijezde, čiji sekret koristi u svojoj obrani. Hrani se mesom manjih životinja i jajima ptica. Pari se od marta do juna, a nosi 40 do 43 dana. Ženka na svijet donosi 3 do 7 mladih, koji su u početku potpuno bijeli i slijepi. Sa 5 mjeseci se osamostaljuju, a sa 9 dostižu spolnu zrelost. Zašto nam držite predavanje iz zoologije, Bančeviću? Da bi mi povjerovali. Uostalom, uskoro jedan od nas ispada iz realitija. SMS poruke već ubrzano stižu. No, gledanost nije punog obima. Treba nam nešto posebno, revolucionarno, što se nikada nije dogodilo. Nešto što će se pamtit, barem pola sata.
Dobar dan svima. Poslali su me iz uredništva televizije Roze da se javimo ovamo. A, Jovice. Dobar dan, mladiću. Izvoli sjesti. Čekaj, Jovice, ovo je moj Mungos. Pančeviću, šta se bre ovo događa? Ništa. Ovo je Jovica. Njega šetamo od kanala do kanala također. Kada rejting padne, on se ubije. Sjajan momak. Što je najvažnije, voli svoj posao. Gricko, mislim da bi trebalo da odemo odavde. Slađane, mene je malo strah. Jovica je živi primjer nekoga ko će uskoro biti mrtav. Izvoli pištolj, mladi čovječe. Ne radi to, Jovice. Ti imaš razloga da živiš. Ne slušaj, to su sve luđaci. I mene hoće da pojedu. Zaspi, sine, metke u glavu. Kakve veze im? Evo, malo projice da Mungos papa. Rejtinže, podigni se sada. Kakav fleš. Ubi se čovjek. Sjajan posao. Rejtinzi pokazuju da je Jovičinim samoubistvom naš reality postao gledaniji sa 10%. Sada možemo krenuti u borbu protiv neprijatelja. Ko je s menom? Ja sam spreman za sveti rat. Živan i ja ćemo iskaziti svakog ko je protiv nas. Bravo zboriš, Todoroviću. Da saspem još jednu mučenicu pa da krenem. I ja sam sa vama. Mogu da izviđam neprijateljske položaje. Slađane, Gricko? Šta ćemo, Grile? Ako sam ja dobro shvatio, trebalo bi da krenemo sa grupom hologramskih projekcija u rat protiv televizija koje emituju reality program. Šta možemo da izgubimo? Malo toga, a mnogo možemo da dobijemo. Ja sam uz vas, Banjčeviću. Neću valjda od žena samostajati. Kud svi, tu ni ja. Impresivno da. Krenimo u boj za oslobođenje televizije. Rat, 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 rat. Šta ti je, Grile? Loše si sanjao? Bre, noćna mora. Grupa psihopata holograma nas je vrbovala, tebe i mene, da dopadnemo televizije unanokolo. Predvodili su nas profesor Banjčević i nekakav tvor. Srećom pa je sve to bilo samo san. Nije, Gricko. Ovo sada je san, a ti se nalaziš u holu jedne televizije i čekaš znak za napad. Ne spavaj, medvjede. Medvjede? Če smo mi sad ovo, Slađane? Televizija Roze. Leglo neukusa i kiča. Neće još dugo biti, ako se ja pitam. Čalac, a gde je Mungos? Tamo napred je, sine Nevene. Traži neprijatelja. Samo da se sve dobro završi pa da odem u Mjanmar na vacation. Kraj 64. epizode. Pokušali da dokažu da im se u najboljem slučaju smeši skromna glumačka karijera. Nikola Gregović, Slađan Uzelac, Smiljan Banjac, Aleksandar Todorović Bekan, Miodrag Tasić, Jovica Vučković i Nataša Balog. Snimanje Dušan Bauk. Montaža Miodrag Tasić. Scenario i režija Igor Brakus.